Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kalau poina du mnem step ci sha ngomong bele shinong te nga yai ti ni te ngarum sun ni pan madu Dia pilih kot pahe nak ikan tahu macam kot pahe. kijin khot pa he nga kalong ba de kabang na bateng ha ka serial nga kanno season 1 dan season 2 ha ka channel chong ki dalam room te delang ba tu ka channel or delang ba tu ka serial kabang ak ba di kadu te lakon yang apa he te hadu mentala de sa apa he Tu mehe nama tahu sebelum. mene iwan ne shang ni te imat don exam sa kelas ni na yung ta iwan Mehe shang la le yo mehe ini aktris Sofihi. Imihe te ide iwe re ide itu bak serial te imihe iba tumai Apa ya kemai? iba sa siya mungap imihe tumai mata Oh ya kemai tak. Dia tiang pisah sah jangan saya senang pi. kasino try chunga gadai na molek ka habak po ka constituency maupun ro kata gabron siya po room smith jangan kasino chunga te Sekarang ni film kajuk bila dapat kan sen. larsin gapit kabang awan pinengkong kita ka second show di bat mentang sini awan pia Kalau pun ka film. ka film te ngam da dan kam than banda batay mo kasaki pila da pihi ba ki pai ba katu ki one support nagam ta ka film te gaji itna te kalalong may kumni harum namar ki pai ba kila saki kata te kalong siya film ka ba itna ban pinopresyan ro kita Aisyah kata gaji support ba kurang nagam ta ka film ka ba kacuk Jujur bah ka film ke bah Suriam nong kendong baik tu Muslim bakut kan ya dia. ngop yo Ka film bah Suriam nong kendong baik lalu Muslim bakut kan ya dia kila mudur. kata telong poy mudur datang bag si bentar mo lak ida ki cung badang barang ba sabade ki we ki bala pau mo ki itu te sentahi ki me ba kila itu pa telong kila interest pa kila don pa kata ka mo kata ka eh bunong Kibun kipai tangi aktor aktris kunjukan mau pi ikum no aktris Sherlyn. aji pa chung ate ibian ni tang bolong ya Sherlyn ban si benta imi tangga ke film te jong madiang barang ba pat long barabor be man ke janmit mo Udah jenis jai. ha Mut hama baik lebar baik ya kemubak yo barang ba kan. te namar mar mi margamit mo Sherlyn mo imi tangga film long telah compare ni par ke bagi margamit long Tapi terapa ya Sherlyn. Aku jangan Sherlyn. itu nat idon sab siya mayro bar ka film ka bak mayro kalong ka bahit sudah mo kum ka pap ka film ka bahit ha de bar kani ka jukru kalong ka film ka bahit ha de bar artali ka bashi matam ni kalong siya ka film ka bahit aduh tak Saya kena nama Sherlyn. ya kendo bensin ya kendo i Saya dikeren pi. ikran ba ipare apa itu yo mesim hayro i kada isungkai kai beri yo mesim ba isneng mo mati lah melin mo ban yo kata ku ki film dengan ang sedang te isya MC minga debel kita ibas ba